لیاریگاه شهیدên 12 Adarê Matşa Dawî ya qehremaniya yaneyên Herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê di navbera yaneya asayişa Rojava û yaneya Serdem de birê veçû. Serdem yaneya ku temenê wê tenê neheyvin karîbû xwe bigihîne Matşa Dawî di vê qehremaniyê de û di vê matçê de jî yaneya Serdem fişareke mezin li ser yaneya asayişê encam da. Ku di xuleka dihan de golê yekem diriya lêdaneke Cezayirê li ser yaneya asayişê tomar bike. Herwiha golê di duyan jî di xuleka hejdehan de ji gera yekem diriya êrişeke berûva jî de tomar kir. Bi vê encamê jî mat ji bi serkeftina yaneya Serdem li ser yaneya asayişê bidawî bû. مباراة قلق زعمت بون مباراة كاس دائما مستوى فني كين بو قلق نقاطها بون امسر شغلي بون في فترات تحضيري باش و موفقين طبعا وام مستاهل بون ام كاسي بستينين في كاسة عولة يعني سردم درجة أول بو دوري برن وكازي برن يعني تشكل لك باشا تاني شي افقشتير مدرب راه وتاني شي عنصري قلكي باشا ودسبيكا سردم يعني قلكي باشا يعني افتشتانا قشبري Yaneya asayişê ya ku werzêborî qehremaniya yaneyan bi dest xwe ve anî bû, îsal heman qehremanî jê dest da. Rahînerê yaneya asayişê dibêje ku sedem jî ew bûn, wan hejmarek fersend diyariyê de winda kirin û yaneya Serdem yên xwe qezenc kirin. Lewma jî ew biserketin. مباراة إيرو نيفيكا ما وسردم مباراة كاسبو حرضو جي وقت بيجن مدجج باللاعبين بون طبعا اي فرصة واستقلال كروي او طبعا بسركف فرصة جوار هذا فرصة جوار هذا استقلال كر اما فرصة ما هذا استقلال نكر يعني في تقريبا نسبة الاستحواذ جمرة 80% بو بس وانا فرصة واستقلال كر وجول يعني قهرمانیا yaneyên Herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê a futbolê her sal li dar dikeve û li ser du astan rêkberî di navbera yaneyan de birê ve diçe yaneyên pleya yekem û yên duyan. Ta rêkberî di navbera wan de digihêje matçên dawî û her sal jî çar yaneyên serkeftî ji pleya duyan bo nav yaneyên pleya yekem tên guhestin. Yaneya Serdem ya ku qehremaniya vê xolê bi dest xwe ve anî yek ji nav wan her çar yaneyên pleya duyan bû. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlû.